nimin pia assembly house a pudu man mun pia an lei thei lo turan soi ringot te kha kan nei mi rong ko nga la kha sarkar pon engman ti le thei to lo nia eng mai do chu ron ti ri hot tiek chi ka kanu kha ka ti luya khoi lo ka ro ka trade sakang je ka tia so tu lexi min pe a thakata 12% ka return saka lom lu to ka singa da bel le nga la tia kha ni ta kha in ti pe chuan in ti ve kai ni khovel chuanin kai hroi tu nei tha le thalo kari lo hlal tuka mani ani rol rolin mani a polowin hai kuak chung a rei ang kai hroi tu nei chuan shortcut hi lo ni zela voina kalo lom vek chewa tili ti kan tia discourse platform hinga shim la ti kan chan na ni don ta light dewa khating discussion ne kha kan tum don na kha kan tum tur nia voin be gi chu in enge ne ang kan ta na tangkai tura he mi startup india le funding opportunities chi sang sang hi kan han soi de ola kan ti ta funding opportunities kan lo claim to ho te enge ne ang i kan na claim thei turang te kha ngai to ho tai la discuss ho tai la ti kha ni me he fund ai deal the nia chu i a fund type kha grant oma debt oma convertible debentures ti om tani startup india hoi hianin avail the chang chang hilom ve boka startup india investor connect ti hi oma investor ho in register chuanen khami circle khanin engeni investor reach out to platform te khan siama chuba ka chuan credit link scheme te po startup tan ne ya khami kha ma se chumi chu 12 months profitability show photangai alo profitability lo consistent revenue show photangai ti vel te criteria khan nei ve boka startup india website hi lo la bel chiang lo ne chon lo bel chiang nge u la tha ka dikhop me ya startup india hi DPIIT way ni ti country lo palta kan chu lo shata la chu department of promotion of internal trade and industries timunin ta industries and internal trade chumi noya chuanin recognize startup hituna hianin kan last check khanin mizoram asomni pali vel chau kan loma chu nor chhawi kan du ta ne chu which brings us to formalization of entity akan lut chholo thei don lo ta tila hian private limited pipungin ne ya hluten nei to a pani eta lam kalina nei to boko pathum private turkhanin boy puitlang la private em kan ngam lo ni pan partnership ta lo ma se private thajok tho ani ti ka ria tai lang achan chu tilai chuan soilu lok ngai lai ka ti chu kan ria tlan le midang po kan ril non proprietorship te partnership te hi chu limited liability ni velawa boyna omse kan personal asset po an confiscate vek theini an la vek thei ke mani po jail thing kan tlang thei ti nang tu khalo ni ta private limited te LLP kan ti limited liability partnership kan ti khang te kha chu boyna po ni sa company kha buaya notas khani veya himna kha keng tel ve ni ti kha hretai lang kha thil critical lu tu kan ya kan grow du chuan soile tilai om chu thang du vek tu ra kai ngai awangin kha khalo ni ta chung pela ma chuan in formalized entity ni chon GST te lo keng tel lo thei lo ta kami GST registration ti velang chi ta ka ti nge ngai lo ni bokta GST po hian in thadana thadona lai khan thadona ka ju poisa kan sen khan ni phot me a chiang sa chuan amaro ju poimot kan ti deu tur chu GST hian in kan hu to photo thinanga state element le central element an nei hi 8% an tlang puya kami a khan in GST kan pek tha chun state kan pui vereng ani ti kha khami zong khan in ngai to na hi sen chhotan kan ngai in ka sia tuna po nge neng sarkar ang zong po hian in hetlam pang hian channel chhotan don ti kha kan thil server him bok cheunga GST collection le formalization of entity ti vel hi angai poi mo chhotan don chimsima ka vel bora kha DPIIT ni tur chuanin DPIIT recognize startup ni tur chuanin a thei ta ni ma se tela hian GST hi in share tur chu startup reng startup DPIIT recognized startup ani chuanin for the next 3 years amoni hian tax holiday kha nei theita chu apply ve khanga ya chu March ni somthum pakhat ni kum thleng kha te ma se tun kuman extend le sarkarin so that's 31st March 2024 ma registration nei reng chu tax holiday kha apply theya anhu chon apply theilo te extend le ngam chu kan thalawa amar chu khami ma mi zong ka chuanin for at least 3 years vel bor ka chu tax belo chon om thei thawani ti kha shabokelang kha chu startup india portal tang khanin access mai turani te kha shatlang bok tailang kha tax holiday om thei startup india na ti wayas DPIIT recognize kan ni chuan tax kami holiday bo kan la theini ti khasha tailang voina kan drill ru du ber chu khangang funding opportunities kan discuss how pelama khanin good practices kan share from a funding standpoint amo financing standpoint amo khami kan share ate kha in zo tin amo in share taila tia kha idea chunita
chuan ni heterai un din chu khan rewak lo tai le thilun tret lo ka rewak lo tabokila ke ni pon kan rewek don chuan lo te ka chiang khop me a amaro chu khami men zo na tang khanin kan lo zon kwala ka kan thei ve ang renga chuwan chu khami kan lo sik ngal char charanga voina question sum pokha ka nu khanin lo no thlanga char charang kan nauten khami vel bora khan le hemi recording hi om shim bokanga Keimani chawa khan zona kan na yangte from a funding standpoint, from a financing standpoint, from a registration standpoint le khang vel bora kha is ingai to hawilang Keimani ho hian enting as initiative as a startup kan kal that jok thayang ti voinianin riat chua or engian yang in share tlang tum tai lang kan kal zel na tura thajoka kal thaya kha tum tai la ti khan eta etila hianin informal dewa om khatum sham milang khang vel bora kha kan kal dan turni ta se Daldin Tarakania ka farm hi waste tech and bioenergy proprietorship farm ania nama sabe rajo ka bulton jo helai thau hi ni ta to na hian Aizawl smart city hian in project pakhata hian consultant angin min roya mi hian min ning thina chan jo ka tuina ka tui lak lo to thina wang hian ka officer dot de min tlan chisan thin ta ni khatiang khan mi mu chi lo khan ka boina sa to pa chuan ka bai dong do lo ta thuna mi ka project soi to ma chu ka muta ni chuan kan lo ta director ne na han ka kalta in project ti ngena faila ka tia ka study na zong ka phor chok vek ta presentation toy te heta tang ka zir chua thau 1 minute presentation ka kalon prepare ta chu pa chu tili tang ka zir chua thau ni ta ni mo ka sorna sa ni ka ju ti khan ani khan 1 minute ka effective to ka soi wang kha mi kha engai abeng khon ta i thar tho theng mo mi ti ta thayang 99.9 in ka thayang ka ti ta ni chuan eni chuan ti chinang miang engei ma mo soi ro mi ti ta ka ma mo ka soi zur ta chuan min ti sak ta vek ta ni chuan tu na son Mizoram Sarkar AMC te UDNPA te smart city te nan ron en ton to ta ni project hau te anita smart city hau hianin kha ti tang khalan lo travele ta ka plan so min ron tlo ta amain project to na hen an nei ta ni 26 already crore 26 crore he already sanction om to ta ni chuan tu mani kha vai company consultant khan lo ruaya haute hian an lo te ni chuan mi te ti tang khan ka plan so min ron visit ta CEO te khan ron kal ta CC la chung ke ma so kan CEO ani ta ni ani ron kal da cha na lai thing tlang bol lo song bol ju ti te vak don mi ti ron kal kha a bei sei lo du khan kai ni chuan in color coding bangin kan lo segregate thapa amun kha bol lo song bol ti ka a riat lo reng bol lo plastic tla kha atlak na tur mun lo ba ga dan khoi am om lo reng ta ni kha dina intigai ti thia min ti hian ni ta khan min ron kala kha Friday office ban to nu thim lim hi ni ta ni chuan engineer ron leng ro ti ta tu khen rin ta ron leng ro ti ta ka valeng ta chuan min ti poi project tu te khateng jong kan nei ya min lo en sak te DPR jo kat chiar ta ka enta alo ho ang reng khop maya chuan DPR jo kan thak don ta kan thak ta ani chuan dina consultant kan la lo ang che min ti ta ni chuan chu teng chu min la ta ti chuan tu na hen AI kan ti jo artificial intelligence khan ni maya khami technology mang khan to nan Aizawl bol lo hi kan song bol to don ta ni men power claim te si in recycle thei lo om ta ni recycle thei chu recycle olani etenan heta recycler gawati ve ta mosil chara te mo hoten ajuk thon thlak mai thei ta ni pase kan boi poi lai bere chu recycle thei lo hin ta ni sarang te to na MLP kan ti te mo khating ho ka abuai datlang recycle thein ta ma se eta recycler thon na tu kan lalu tuk ta Haryana dei te ngai ta ni Kolkata dei te ngai ta ni khawa kan Mizoram kan bol lo om a hian recycle thega chu silchara po thon thlak te gawati pauten thon thlaka suma chantir thei ta ni aboi tla ai be ka soi to sarang hemi TV lo lei ta la apek na sarang ron om ta ni khaga man tlak do lo reng aboi thlak bol loi top to mai thu teng bokin eng thermocol te ron kal le ta thermocol ka man tlak to lo bol loi top mai changkai nom to lo enga tan ma khovel ti bol lo tu khovel ta na borok chesiam tu mai khain to ta ni khami problem kha ka en na sang te solution om thayang ti kha ken zok ani kha smart city ya ka present pakhat le chuin ta ni problem solving akha anita tijuan tuna po khan recycle thega jo kan thal don kan process don lo recycle thei lo anga an ngai chi ka kan process don ta ni kha ka zirna sa thei top internet ka hai na sa ni ka ta khan ka muta lo ta
ขุตาเองเราว่าอเมดาปาตะกาจุกฉุกลาอันตีดังกาจุกเอนโตนากาจุกซิลเจียงตานี่ส่วนเหตุตามิโซรามากันนนละชาวตงตานี่ค่ะอันนี้ตานี่ก็แบ็กกราวด์ที่มาจงจุนตาสิละ DPIIT ขัดหมอข้ามี recognition ในข้าทัดนั่นเดียวประคัดนั่นเองจู tender อีเราช่างเวดอนตานี่ชวนข้าตาข้า earnest deposit money ข้าอีเปียกเวงไงตาลงบอกproof of concept อันนี้ต่อชวนค่อยมุ่งหน้าไปให้เตียงเวลสตาร์ทอัพเองว่าเองตัวโปรเจกต์ข้า deal โดนตาละไงรู้ตลอดตัวบิ๊กคริมตานี่ชวน self signature authority กันนี่ตัวบอกsignature lockdown officer หน่วยตาน officer ว่าปันหางไงตัวเราตัวบอกตานี่ข้าก็ DPIIT recognition ในข้ามี certificate ในชัดนะคะก็เรียกเวชุน stand up India ยอมเวลตานี่ให้สวยต่อมาง่ายก็เทียกันเองเราเห็น ST เลย SC เลย women entrepreneur ตันเจ้าดีลที่ตันเฮ้ยอัฐเขาไม่จะให้ตาพอเห็น greenfield project ที่ไงรู้ดันหล่อเลยบิ๊กตานี่ first time entrepreneur ตันไอ้พวกโลนังเท่านั้นกัลตาอาเปียกเทียฮี manufacture เต service เต trading อ่ะแต่ขันอาเปียกเทียตานี่จน agriculture อาติเทียโลเวทุ่งตา agriculture อาติเทียมจุนจู agriculture allied หัวขันแต่เดี๋ยวนั้น fisheries ลำปังอาเตไทยสองบอลน้ำมันเตะยังไงแต่ agriculture direct เราวันนี้ยังขัดเตียกจนได้ติดเขามีให้มีฟันที่หมดให้เราตาให้มีล้อนะให้หมดให้เราหมดให้เราตาเนี่ยสิลจ่าเวลาจุกดีลตาละทำไมไทยตาจนฉันดู ST นเลยมา ST นตั้มเราว่ามิโซรามาจน ST เวกันเนี่ยแทบจะให้ฉันเด็กเล็กไม่ไทยตานี่ค่ะopportunity ก็เลยเทียมเวข้างไงเวตานี่ credit guarantee fund trust for micro and small enterprises ที่อมเลตานี่ให้พอfundingให้มีเราเท่าหินตาfunding source เท่านั้นแต่ให้พวกฮี notice เลยไม่จะต้านเฮียนห้ามฉันไม่ให้อัดตั้มเลยบิ๊กต้านให้พวกฮีโครนี่แข่งอลักไทยตาไอ้ฮีฟรีเดียวตีอันนี้ฮีชัดเอ็มฮี75อัตราโม75อัตรา85%แข่งกับ security cover อมไทยจู่ๆ PME GP เนี่ยแค่หนังเดียวจะให้พวกฮีจวน 10% margin ฮีอมตานี่ถ้ากันที่นั้น75 to 80อ่ะกัน 10% ก็หันเบลล่าอันที่นั้น75% อาคัน10% ไปแล้ว85 around ชกตลอดทุก project cost ก็ cover ดูกันติดต่อให้ซิลเจียงเวลาให้ไอเจียงปนซิลตัวรอมทุกตามอให้ก็ซิลเจียงเวตาเวลาจวนดีลไทยเตดีลไทยเราแต่ก็ education ลำบากเตดีลไทยเราว่า training institute agriculture self help group เขาตั้งขนาดดีลไทยเราเวทุ่งตานี่ที่ประกาศตอบเป็นนักก็สวยดูชั่วโมงก็จะโดนเชื่อตัวไหนก็สวยดูประกาศชั่วเองเราฮีpresentation เนี่ยพอยหมดที่ presentation เลย write up ที่หมอพอยหมดตกลงอย่างที่มาพอยเราละproject ที่เสียมตาไอ้ project ข้ามีข้า first image student ตานี่ first image student ตานี่นั่งมาอีวักกันละอีวักสวยจู่ๆง่ายเรา write up even ไหนข้า concept ข้าตาเองกินไหมข้าเจียงลุดตุกสวยฮีอัชาข้าตะตั้งข้าอี project ข้าลักอันนี้ไงเราตีข้าเจียงเจ้าโดนอี project ข้าเจียงมาสักข้าapoy mo presentation nenti kha kan soi report ange keini peipung edutech lampang kan nia mizo stock trader consultancy kan ni bokta stock market lami kan khoya thiam tur hit tam em khop maya chuwang chuan a harasa ni mizoram ngat chang phei chona chan chu kan exposure nei hi unlimited lo tuka chu career build don tak chuanin a che pakai dik mo ni abul thut dikhilo ngai khop maya chan chu hey kai mani experience on stock market kan bultran vel khan kai hroi tu kan nei lova a har salut tuka hausak thut kan tuma min vot tha a bultang kan tran thalea chu tiang vel chu kan neta chuan heta local ho zong hi social media in hua anon flex vak hi dot ani ti hi lo hrenghal phat mai ula keini tan chuan tili hi zo inspiration angani ka tilo theilawa a chan chu kami angi point ni vek anga ka thathiam tuka chumi chu keini tan chuan kami inspiration kha keini chuan aum nget to a chuan kan bultran na tura kong milo atinan ke kaini kan ti lai khan kan kalkual hian kan kual mai ni a chan chu kong dikhi lo zo dan tur hi min kai hroi tu kan momo khowela chuanin kai hroi tu nei thale thalo kari lo hlal tuka mani ani rolin mani a polowin hai kuak chung a rei ang kai hroi tu nei chuan shortcut hi lo ni zela chu ke ni chuan kan char chuak zel ta ti hian teammate poimo na te hi ka sei duwa
team tha hi an lo poimo ma ni hian engma ti thei lova fing le mai la team tel lo hian khoya mai na thlen san thei lo diga chianga chu kan ron stress du le de bokta hemi stock market kan zirtir po hian mizo trong vekin kan let ling ani kan let linga harsel tukuni financial term pay chu kan phua chopa then chu mizo dictionary hian de lo ni mo a de lo tak jf dictionary te update angai toin ka sia achan chu a buai thlau tu update angai tak kan mizo hey google translate ba kan nei ta a thei lo google translate pon a seng lo chu tiang vel chu ni chu wang chuan a buai thlau tu a mizo tong he adik chia chu adik chap mai nia chu ka hemizo chu kan latte tham lutuka chuan chuan khami kha keimani on language kan thiam na chuan kan bel don ti ka chianga chu tiang ve chu tili lampon mizo tong khan on float thei zia sela keimani lo translate chopa dik nge dik lo kan lo hre lo ai chuan ka ten de suggestion kan on pedu me ya kan mani tong hian chiang nge ta chu tili lam mason na le keimani startup committee mason na tur kha kan ron din chua pui ve deu ni a tili hi thil adin tirtang to khanin maswai tu ron ni chawtar chara voini ate poine in traffic don thota tili team te hi no pang seng song na chu tilai tili kal nom ka ti em chan po min motivate em ani tu jing han na chin lok han motivation pakhat nu cha thlak do mai ka chera I started my restaurant with one rice khati ju thailo me thea ma se ka soi tum zo ka chu khati ang motivation level mamo po kan lo ne me thea ka background a kan soilok te counselor kan ya Moses laram ro ta kan ya tili hi in base na ni boka te chuan engenga moni ka tive degree po engenga moni ka nei ve to te chuan in touch group of companies no ta han ka thoka te chuan touch group of companies no ya khanin private limited ina min certified te kha ni ve nual tani masas private limited ina min certified kha educational world akaron lu pui chuan institutionalize khalo ngai le tukani chu wa chuan private ina min certificate kha institution a chuan a sarkar ang zong akal pui don chuan accept lo khalo tam lu tukani chu chuan karo in flex wak waka chu kha taniam le to karon tan le chan lo ni da china soi ke ma lo practical lu tuka chung ang ka degree nei zong zong te zu voin ni a hian life changing session counseling kan nei pui nem to lu tukani and then an me a chuan school kal pe ngai lo school kal tura innor nasal tuk trap nasal tuk class pakhat na ron ni ta de ang te kha life changing tak counseling session ni kan nei pui nem to ke mai education counselor kan ya global career counselor kan ya baka hian brain gym man ti kha machine in tak sa fit tur chuan exercise lak teu nga ya ma se brain fit tur chuan brain gym kan kal ve nga ya khami ka brain gym counselor kan ni pa awang khan ti han mi motivation ka soi ve na sa thina motivation speaker ni ero chu ka du lo chan chu motivation speaker ni ero ang che chu it's like a drug ten kanin elowa phur hlo ya tholai khan arele ta thina thar tho khangai le ta thina so motivation speaker ni ka du me lo ni ma se ka tran pui theina zona chon tran pui char du chi ka ni ta duna hianin tili ka soina thavin human resource farm hi kan dina tuna hian chan chu engwangin nge kan din kan ti chuan Mizoram work ethics an hiam MMA performance management te kan mamo MMA te chuan in training and development kan mamo MMA chu tiang phushu tur chuan human resource farm kan din chho vel meka te chuan in tili rom kalzel na tura te pan ani kai soina hi kan mamo ngoi dona te chuan nang ni ho po kha in mi kai soina tele ideas inron alo minron ngai tu chho pui tu phan kan som hal du bok chewa kaping chu zo husama ania lamkal te in to la hiarin kan in startup kan nei chho ve ve ka amaro chu kan bon lo hle ni ti kha kan soi ma sa duwa kan bon lo hle ni thil chong kang tak ron sei thei kan nei ran lawa amaro chu kan ngai thak to pathum a khanin karon kal lawang ti hi ka hlau ta hle ni ri kan soi ma sa duwa kan ha ber chu manpower provider kan ni pakhata tin service providers kan ni tela December thabi khanin zirlai no pang college kalbik te thazar thasang chuang hi in hlona kan hu saka tin kumin January big khanin mi som ni le panga ang ven activity kan temya VBS wa khanin in hlona kan lo hu saka anni ho khanin an college ka lena tura admission fee tam tak an hlo chua kan ni kha mi te pui ani chu lam kal
ปุยตู้กันติขาเนตาเสียชวนนี้นังมานี่แต่พอใครนี่ดอนตาเนี่ยการซุ่มเสียมนั่นเป็นรถซื้อตัวน่ะเฮียนินexample ประกาศให้กันเชียงmark advertising ซึ่งกันเชียงฟักกันเองmark events แต่การนี่ตาอันนี้โซนิน manpower ค่ะอันนี้ได้เราทรีนครบเมื่อมิดในตาเตะตินสังเกตตัวนังชีเตะการส่งอาหารนินตามโจคี mark event จังกันละเสียมเวกันเลยนี่จู่ company ประกาศเชื่อเลยนี่ตา company สมงาเวทีตายเทเลยจวนนี้มิจะทลาย part time job อะไรนี่จุยจู่กันสมสิมดามเปิดจวนนี้เมียตัวน่ะ manpower กันว่าเปีย labor กันเปียจู่ตาจวนนี้อันนี้ตาน่ะ regular ชอร์ง่ายสีเราอันดูหุ่นอันรอนเก่าไม่ไว้น่ะพอมีปังอาดาร์สมเล็ดจันเวทนักตุขี้มีปังอากันว่าตัวอันรอนเตียจบจิลเวทเอเวมันนี่อันนี้น่ะตาจวนนี้ถ้ารุ่งตั้งเห็นอันรอนเตียเวทินมาใส่กันหลอมเอเวมาหากแกนี่จวนนี้กันเราหลักโคมเจ้าตัวตัวน่ะเฮียนี่college student บิ๊กที่จู่จะสมรุกเวลที่กันเมกะ part time ตัวอังกฤษค่ะช่วงเขาจู่อัน college กันเหล่าไล่เตะอัน exam เหล่าไล่เตะจดไล่อาคารเนี่ยอังคันถกไม่เช่นจะตัด regular ตัวที่เกี่ยมานี่ปนตัวไหนเฮียนี่กันเชิดชาวงาจู่ดูปนตัวน่ะปนมั่วข้าแต่ปนข้าไปเสียน่ะจู่น่ะว่าเที่ยงไงปนกันตุ้มอย่าแต่ได้ไหมตัวน่ะทิ้งเอาจุงพวกเขาง่ายเป็นช่วงแล้ววะ networking session ปังไอ้แต่พวกเขาล้มตัวง่ายไต่ลังมาเสียผู้สาวมากันสวยเบลล็อกตัวกันฝักล็อกตัวติงไงเมียเราฟีลาขันอันที่นอนตัวเกี่ยมานี่กันบูตแกมาจังไอเดียชัวขันเนี่ยอันตัวนั้นนกแต่เป็นบิคิกติลุตัวกันจู่ไงตัวชัวจบทีเวลไม่ขันเนี่ยมาเสียพูดตะเคียนเดียน่ะสวยอย่างเดียวกันให้เต็มกันสวยเบลสักเวทตั้งอาฟิอาเบลตากินที่กันจู่สวยอย่างขัน regular ก็ชุนติเทจิเราเนี่ยปนหนังส่วนแมนพอริมาบอกเนี่ยมันโดนนี่ที่ก็ทิลเจียงซานี่ตัวเดียวเร็วตาจู่มาจู่อันนี้เจ้าตัวพอยเบรงไทยโดนะอันนี้ไลน์เราอินเทรนเวจร์งอันลุตุนะสวยอย่างขันอินสตรัคเจอร์ทเวเมกตาregular จะพวกกันในชาวไทยทั่วจู่กันริงเดว่าขมีเวลบอราขันบิกตะกินมาหมดทุกต่างเจ้าขันจังไกลเลยส่วนโดนนั่นเลยอาคาดมวยตัวกระดวงจีก็มิงจู่เรื่องเราเสียมาเนี่ยเสียมแต่ที่มิงเก่าไม่เสียละจวนจีนละมาจวนเกี่ยที่จริงไลน์ลำปังที่ตุยลุตุกันตาบีเอจังขันprofessor ที่นี่ก็ตัวมันนี่จวนMAก็ชุนจอมันนี่จวนMAก็ชุนจอมาจวนMAก็กันไลน์ขัน business line ก็ตุยตัวได้ทำไมจวน final exam เพก็จู่ exam เราก็ตัวมาเสร็จละก็ช่วงแต่ไม่จะวางขันก็ exam ลุยใช่ไหม pass fail จกอ่ะ fail ไม่ละไปก็ติดจงแล้วมาเสร็จก็ pass ปะเทียนเริ่มรู้ตัวนี้ไงก็หันกัลชาวเซลตาข้ามีอันทูร์ค่ะก็เรื่องรัวที่ไทยแล้วว่าจวนเจงรังแรงเงินมุสโอปขัดอันทูร์ค่ะก็เตลโชปุยตากัลมังค่ะกัลเชลเอาเวไม่มากัลบลินเวลุตัวจังขันกัลชาวเซลค่ะก็เช็ดเทียมชาวเซลตาจวนอันทูร์จังขันจูฟังค่ะงั้นติดชาวเลตาตัวน่ะเห็นไกมานี่น่ะเห็นก็ติดตาช่วงเห็นวินสปอร์ตเราครบไหมตัวน่ะเรื่องจวนนี้ถ้าเขาตาบอทลสังอาเสียมไทยก็อินกันรู้ไทยจวนถ้าเขาตาบอทลสังนี่จงอาคันกันอัปเกรดไทยกันเองจุมีตัวจวนบุลกันหันจันเวดอนตาเดซมบาร์ทลาจังเชียมีบิสเนสที่ละรันเช่ากันนี่ตาละไรเราตัวทัดทุ่มนั่นตัวเวลเจ้าลันตาตุนทายจูวังจวนนี้ก็สวยดูเบอร์โซก็ตักจูสรการน่าทอให้กับตุ้มตัวแล้วสรการน่าจังteaching line professor ni tum khatian business ta tum lo dewin sarfe la tere sarma ka te zara karil ru khai hetia veilama kal khating lama po de thut khan kom ve ni chu an mani thazar no ten kan omta ma po ka son chaga ke ma chaw ka business ka tui ai kha chuan tu na hianin ma hi hei inge aletin ma ka son ta an chunga po lom thu ka soyatin nang mani in ma ti thu kan sei ther got po hi kaloma nakin zela po input theina ton theina te kan la nei tura ka ngai tia network tra kan build thei hinang mani hauzara po lom thu ka sei kan thil ti tuma hian thil nachina fela atira ron soi kha heta community oma community base drugs addiction ti shan ten kal khoma then kha chuan har sanate an mang anate atin a problem an solve theina tu te chi sang thang an soi thina chu tiang deuh chu ani pakhata voini hian business kan soya tin business ani rongot lo mimal ham thatna tur ringot an lowa kan thu soi kalo ngai tu khan mimal chau ni lovin he ram mizoram in ma kan son theina tur an ya mimal hlokna ringot khatiang lampang idea kha ani lawa chu wangchon ke interest em ma alom ka tia angai inom bokka tin ministry shan ke ni po congress te MNF te kan lo front to
hati han politician chi ran ran te official chi ran ran te hemi chung changa hian I manasa takin kan la kan thron to kan lo betoni amar chu duanga ma kan son theilo amar chu tun kuma tang chuan ministry thara tang hian basin sang tak kan neya pudina na choya covid na hei hi a theilo an ti kha keini pon khatiang kha pakhat kan neya covid in he pa hi he no pang hi a siam that thei to lo a vok that thei to lo kan ti kha a tha theya a solve na kan mu pakhata chu tuna I education atang hian kan in siam thodona he ta misual kan vothina wai meten kan vuak ni po a hreoma avatu ni po hreoma ka in siam thlei thei to lawa chuang chuan a ru ta tangin nursery tang ting karon tran zela chu a thil zong hi tuna chuan soi thei ri lawa I chu mi nursery tang karon trana ti chuan education engtin nge niang ti te I engtin nge zina tha hi ka impact anga a free education hi hian engtin nge kan impact thenga mizo hian engtin nge finance lama o investment hi kan nei tam thenga engtin nge sumle paya kan harsat lawang ti zong kha kan ron zir ve a amaro chu zong kha na soi thei hri lem lawa nakina kan line mutamanga ala soi zel thein garinga tilai chu thil ngainom tak oma tin mizo kan tlem business idea tha tak kan neya mizo kan tlem chon ziam chong lawa mizo hi kan tam ve ngai ni I coming zu hlute ania tunai Suzen Delight company ni kum tangkhan kan startup chho ve ania han siam te an chung ten hela problem nei thin je kha se ke pok an nei ve thin khop me a boy thak lo wa zo siam te ton kha chu cái mà là chân nếp đời bao cái tiền nimin pia assembly house pu đua man mun pia anh lấy thầy rồi tụi anh sấy ngót thì khắc nơi mới lòng cô ha là cả sầu cá pon anh man tỷ lệ thầy to lâu nia anh mày đó chứ rồi tỷ lệ có tiệc gì cả cái tỷ cọp khắc như vậy ni cũng han cụ tay khắc bồi bùi vắc mà rồi chú tỷ đàn khắc sẽ đầu khom cái mà ni lung lên khu cái ni ta cụ tay hi cùng tuan hiền aman hin thak dang lam thei anh thak dang lam na sa thei lua lâu này tu te hạ zia kan hua kan ka khong ai ve thina cái mà po han anh tin mo ti angai ni hi ka tek ti khan lung leng a son fuching to association no ma I kho ni nom ta meeting han ko ve roi me ta po ka pi lek po I fan sak thei lo ruk tak ma kan han meeting a khatiang khan kan han soi ho a lâu chập hiền mẹ thiếu tắc thắc cái gì cho cái anh nipon khát tiếng lắm ba phu à khăn lâu bị động tít đó này chú anh tuấn cùng anh áp hay chú anh cùng khá cần mít tiền cùng áp chú anh tì vác bao cái lâu tụm tuổi này nem chút thì khăn lâu tìm man ta mà sẽ bây giờ nó thay cái anh xiêm sắc về anh mà ni xuống gì đâu cái chú anh mà sẽ hay tiền akal zera lem chú anh mà cần son bui về zera vài chú anh là kẹp chặt thay đâu mấy là chẳng chú này về ta tu na hiện product chú lung lên cột tay chú chính product kan siam ta chuan pakhat strategy ti hi SKU tuna han pahni kan neya SKU pathuma siam kan tummek boka chuan tuna hian Mizoram ti lawa chuan Bangalore Kolkata Mumbai le Delhi heklu kan tummeka Delhi le Bangalore hi chiang thokhat ang to kha ni ta chiang chu ni ta chuan nia tuna chuan hei Delhi zara khati lo thei lo processing unit te kan nei ve to le ege atir kha chon kai dei lo ve thei ni kai po deliver kai ma sales manager kai ma and the top ma chon khatiang khan ya ma sa tu nai ro chon hei pathian zara kan han tin nek ka kan chho ve zela ka chian te ka classmate pali chu nge ka chhor ve der to me a chen part time ani ta chuan pani hi nge in hat top ang chi hian ni ve to boka sutiang chuan ka local ve to tu thleng hian ka nu chuan min la thin rim puya ka ma ka thil ti tum te po hi ege soi chu soi ve thin ma se ngoro tiếng chui đủ lấy tiền non lấy hôm nay tỷ lệ đôn nhé thì về đó mà sẽ sát phê là hiện mỗi tộc hiện mình motivate về đấy à mà đi phải cho năng chui lại phi anh balance về thấy đâu đi ở vị đó mà cho nên 50-50 anh hẳn thì cái sát phê là năng chui lại phi anh balance về thấy đâu nhỉ thì cái mình tiền nha
di khop ya kan tum rau pui thei sia chen khati min sia thiam pui chin box si lawa za ba te ko phak lo ka thau thei box si za tu lai ge che da ni ka direct wa ko phak lo ka thau thei se tiang fel so kan nia in thu soi te karon ngai tha nia khathil ti dik lo lai te le khathil ti tur nge idea tam tak min sia chu ti ra ka lo be ma ti pe jon ma saber heta sara ron din pe ka chon ngati nge an pui to ro bui se mi ron som ve ngot le ka sak ba ge ti zira ka no apa sei ve to ro ti boxi ka zu ka chuak char ka za to ka ma se in zia kom the hi ka lo me ma I nang ni po I nge ka la no pa tu na ka bul ka la chan ve chau nia input ti han ti zok la changa han ti te nei chuan mi lo contact nge ula in zinga ka tel thei shim shim poi ka lo me ti ha ka ron sei du ne coming to Lalrin Felania I Funky founder kania I Funky chuan in thomno kan thui thin ni me ya sang ni som pakwa khan part time in I ka savings atanga ing lawin ka u nen hian bul kan trana ta chuan in I thomno streetwear kan ti hi ramdang in an siam ve thawang chi kha ke maning kan hak ve cha kan rama ron theng man a lar lai theng man si la kha kan lo thui thina chu kan zuar thina ni chu chuan in scale up te kan lo tum ve lai khanin I coffee ta lo nia chuan I kan dream zong kha athi ang hri ni chu chuan ta hanin I two wheeler taxi ka khal le chara chuan I lockdown masa zok atang khan chuan chhun lama ka khala zan lama kanin thui le a chuan ka khol atang khan ten claiming ang kala chuan thomno kan design le kan products kha kan bel ve zel ani chu chuan hemi product line a bai chuan bak hi chu thiam em kan nei lawa siam chu hai kan thiam ani mai ta I shal chwa vela bai chuan zir to hi kan nga lo to ka chuan in entrepreneurship chungchang hi chu sang ni som ni Mizoram Kailon Accelerator program khang ka apply ve to pa ta tanga ron se chau kha kan ta chuan in ka ti dik lo le ka thil ti thatok lo in siam thareng renga nun mang ang kha kan ni to pa ton thleng hian kala nia chuan in thil neu newa kha chong katela ma se enge hlotlin na em ti meila khami ang kha kala dong nem lawa ma se khami konga khan zir lai katana thator hlir zo kha ka zir chuaka chuanin I hemi thomno kan siam chua vel chungchang in hemi tili hawian min du sak ema chuanin I tun a season nung ber final khan well cartin direct in enge pitch ve na khun ram chang khamin siam ta khanin boot camp le thil sam ka thil ti dik lo le kal dan tur dik kha min fa na sa ema ama ka idea nei to ve claim ka lo nei to kha atak rabat chang thei tur khanin enge an ma ni thiam na kha enge an ma ni knowledge kha min lo fa le ta chuanin kan I thom no siam chwa nan hianin ramdanga puan than la to lawin kan rama puan ta tu te kan pi le pu te na in ro chun kan thiam thil kut ta mang hianin thom no kan siam chuak tong katia chu I khami nikum kum top lampang competition like an idea la nia mase tu na collection kan siam chuak to photoshoot tura pe fel ani hlom to chu a trend hi kan shal nual boka kan post ma in chuan I kati kalau soi chan zo ka chu I engkim program mo engmo ni kan ti lian thama chuan kan pon than mang te hi I enge ramdang atanga lak lo nia mase keima atang chuan thil thar ti chuak veila kan rama kan puan siam chwa te hi engtine moni I enge ke kan ram designers te puan thui te le kan waivers te support na ni pa formin hemi hi I kan siam chuak ve the chuba ka fashion kan ti hi chuanin India rama phei chuan North East Mizoram hi chu kan lo sang ema hemi konga hianin nge fashion capital hi Mizoram hi anive theyang a ti ngei tua chungzelin keima pelama hei athiam sa tak tak te englo le hei tilin min pui zel boka tu mi konga chuanin enge fashion capital Paris ni thengat lawa Mizoram hi engti kai mola ni ve se ti kha keima chuan ke kala vision ve ni chu chu ka sei thei ni da vera se ka ming chu arla rep zuala ania rema ti ming ko thina ka pa jon boya min tia ke vai zin kong hi mak ve shim shima ka background zu agriculture de nia chuan financial service lampa ka lu te a place ka lai khan ka trade charger ni ke ma po kha ka trade charger a chuan van ne thak tak khan hemi
มิโซสต็อกเทรดเดอร์อัตราการเสียส่วนหนุขันอีเกมา strategy big ตัวเตะเกมาอีการมังตัวเตะข้าก็อินเซียมเฟลเทตาส่วนส่วนก็วันนี้ครบไหมอ่ะอีก็ scholarship โดนนะคะก็ scholarship โดนนะคะก็ไปปุ่งตานี่ก็ไปปุ่งข้าแต่จังขันอีอินไซต์นั่นนี่เราเสีย50%ค่ะกลุ่มขัดทันการรีจานั่นนี่ผมจะจู่กลุ่มขัดตาเฮียสิ่งที่สังสรรค์เวลิกันดงชินตาเทคนิคไลน์ที่เราเห็นแต่จังจน50%ค่ะก็กลุ่มเป้านะจนกลุ่มเลยการสิ่งที่สังสรรค์กันดงเลยก็มีก็กลุ่มเป้านะก็กลุ่มเป้าเลยจนก็แกนจีนบาดที่เขาก็รู้จะเวกเทียตัวฟ้าไปจนเตียงเวลขันนี่ตาจนก็สอยดูประคัดบอกจู่อาจจะครบไหมให้ติลีเขานอนทิลติชินที่ดังนี้ซาระจะให้มีไปปุ่งedutekการตั้งเฮียนให้มีแพลตฟอร์มและ experience ช่างๆเตกันจังเทียกันล้อมาส่วนตัวนักเฮียนresearch analyst นี่ตัวนี้ก็อินปวดเสียเมกะก็อินซีร์เมกบอกว่าส่วนก็ช่วงเตตุยนะช่วงเตนั้นตุยปุยเหล่าที่ขันอมเชียนเนี่ยก็จะเทียมครบเมกกี่ปอให้มีก็ตีเตียเฮียน scholarship เตค่ะดิกตักส่วนดีเหล่าตัวเรื่องมินตาเนี่ยฉันจะกันอินคัมขันนั่นเด็กตามาเสกอารุขันกันดีเลยส่วนเขามีก็อินให้ก่อนนะซานี่มิน restrict นะสักตัวก็ให้มี history กันเนี่ยชัดวักแล้ววางเฮียนจู่วางจนอินตินเหมือนกันกัดติดชั่วกับเวตาอันหัวจนเกมมาจอกแค่กัดชุ่งเด็กก็วินโอเวอร์เทนี่เตไม่ละกันนูค่ะกัดติลุยะคุยแล้วก็รอกัดใจสักครั้งเดียวกัดเดียส่วนจูเล็กซี่มินเปียสักขนาด12%ก็ return สักการล้มนู่นตัวก็สิงห์ดาเบลเลยฮะละเดี๋ยวข้านี่ตาเดี๋ยวข้าอินตีไปจนอินตีไปข้านี่จนตัวนักเฮียนให้มีswing trading ลำปางเกมมาจู่ก็เราจังบิ๊กตาให้มีกันเรา trading ติดนั่นเวลาเห็นตัวนักเฮียนถ้าทุ่มเวลก็ทอดจังเฮียนถ้าทุ่มเวลช่วงนี้จู่ swing trading เฮียนก็เราไกด์ตัวนักเฮียนถ้าทุ่มช่วงจวน30% เวลกัน return ตัวจะครบไหมจู่มีจู่การันสวยตัวจู่มีช่องจวนไม่รอใช่กันหรอไหมอินอนกัลโคมันรวมกัดทิลุตุกะเกมาบิกตักเพจอนเตียงหินใน regular คัสกันสอยตัวกันใน regular ไทยตัวกังไงบกะมีดังนักกินอาเพจอนอินไอน์ให้อารันดอมทิลที่ดังคราวปะฉันจู่กันอิน network เนี่ยมีอันทิลกันซิร์เนี่ยตลางเนี่ยไม่อาเจ็บทุดเสียงแล้วว่าแค่นี้ปนทิลกันซิร์เบลโนลตาไว้น่ะนั่นนี่ปนอินซิร์เบลโนลตากินกระดิ่งตาขัดยังข้ากันติดโซ่เจ้างาweekly แต่จู่กันเทียมแล้วปันมันเลยจู่เชียงตัวเราง่ายไตลัง weekly จน smaller version 5 to 10 people แล้วกันติดโซ่ตัวหันง่ายเดี๋ยวเล็กไตลังafter ma hi kan ding chho tial tura han ngai ta lang he mi discourse shum shum kan ngai poi mo mm ya tun la jon hun lu vek to darkar khat te page lu to tak mai hi ne tu tan mai po hianin family lo ma makai mani startup thau kan lo ti thau lo bok nen khan hun te non senga in lo kho ve ngai tur jong kan ringa kalom mm ya inon tel shim shim khati kha lom thu kan rinhal bok cheni ta sela tikhan du hun na kal ni selang mar chu keni chon omrang ula tikha kan poi tin mel wa tilai te page jan re thak thak thleng kan noma dar sari dar te chu anga vakhan kan ngai vak lawa kangvel bora kha kanom dan shim shim ni tikha shebokula zo du te pola in zo te lang kom tlang lang in thar tur te po kanom in ka sia tiro andome kalom lu to ke